Assalamu alaikum урматтуу Башкалардын көрүүчүлөрү, биздин мекендештер, биздин чет жердеги мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 2019 жылдын 21 февралы биз Кашкар кыштык мал базарынан сиздерге салам айтабыз. Учурда кар жаап жатат. Кашкар кыштык мал базарында келген элдердин саны көп. Бүгүн базарда баалар кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Эгер де биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Биз ар дайым базардагы болуп жаткан реалдуу гана бааларды сиздерге жеткирип турушка аракет кылабыз. Бул кулун, эркек кулун сатылат экен. Жазга 1 жаш болот дейт. Баасы 45 000 сом сурашып атыптыр ушулга. Өзү Кашкар кыштык мал базарына азыр эле тайлар кирет экен. Ошондой болсо да сиздерге көрсөтүп коелу. Бул эркек кулундардын баалары болсо 25 000 сомдон деп турат базарда. Мына болгону ушул үчөө эле кириптир бүгүн базарга. Негизинен бул базарга бодомол, кой кочкорлор көп кирет. Бул кысыр үйдү да көрсөтүп коелу. Канча сурап атасың ушул үйгө? 50 000 сом сурашып атыптыр ушул үйгө. 50 000 сом деп Кашкар кыштык мал базарында турат экен. Канчаны тууган үй? 3тү тууган үй экен. Мындай кысыр мал издесеңиздер, баалар бүгүнкү күнгө карата ушундай. Карда. Кунанды да көрсөтө кетели. Жазга кунан болот экен. Боюну көрүңүздөр, таза кара байрат экен, тай экен. Үзгөнүн, куршабынын кунаны болот экен. Баасыны 150 000 сом сурашып атты. Erkek. Ушул кунанды көрүңүздөр. Чоң экен өтө. Силерге ушул кунан кызыктырган болсо, номерин дагы айта кетели. Курбанканадан кирип кетесиздер. Сабайдын жогорусунда. Көрүңүздөр боюну. Ушул кунан сиздерди кызыктырса 0755 60 58 60 номерине чалып байланышыңыздар. Бул ат болсо кышты экен. Канча сурадың аремишко? 90 000 сом сурашып атыптыр ушул атка. Канча кылышып атат азыр? Жерде баа болуп атат. Эң баатысы. Учурда баа болуп жатат экен. Кандайсың? Санаалык. 100 000 кепши. Бу Россиядан алып келиптир, кунажындар. 4 тең экен, 4 кунажын экен. Окшош, бирөө экөө кара, экөө ала экен. Эми канчадан сурап атасыз ушуларга? 80 000 сомдон сурап атыптыр. Ушуларды көбөйтүп турган уйлар экен, сүт багытындагы. Эскерте кетебиз, 4 тең кысыр экен булардын. Ушул буканы 70 000 сомго алып чыгып кетишти. Мына бул кунажындарды артынан да көрсөтүп коелу. Кысыр кунажындар экен. Мына 4 катар байлап тизип коюшуптур. Учурда 65 000 сомдон баа болуптур. Беришпептир. Ушул буканы алышыптыр азыр. 200 сому кем. 47 000 сом. Тактап айтканда 46 800 сомго алышыптыр ушул буканы.
Buzulqаны көріңіздер. Мойындарыны пил болып қалып тұр бұлыққа. Бағасыны 120 000 сом сұрашып атыр шу бұлыққа. Баққан адамға рахмат шыншалық. Мына жақшылап көрсетіп қойылем бұларды. Бұл біріншісі кен. Баққа баланы тартып қой. Азыр. Оны баққа баланы. Бұл екіншісі. Бұл да 120 000 сом. Бұл үшіншісі кен. Бұлар 3 жашардан, мұнысы болса 4 жашар бұға кен. Жаштарында айта кетелі. Бұлар пил қылып бағыштыр. Қайсы жерде бақтық дедіңер? Жаңа тұрмыш айлында бағылып, мұна бүгін Қашқар Қыштақ мал базарына шығып отырады кен. Бұққаны бақса, шындай бағыш керек. Учурда ушул үчөө баа болуп жатат. 96 000 сомдон бербей жатышат. Сиздер мынандай көпчүлүгүңүздөр ушундай 1 жашардын тегерегиндеги багыла турган букаларды көп сурап атасыздар. Жемдегени, бакканы деп. Булардын да бааларын билсек, булардын баалары 37 000 сомдон сурашып аттыр мына базарда, Кашкар Кыштак мал базарына. Жем жебеген букалар экен да булар, арык. Арык жем жебеген букалар. Чоң букалар булар дагы бага турган. Канча миңден берип берем десем, чекеден алып берсем. 35'ten sıraya atıyor. 35 000 сомдон сурап атат, 35 000 сомдон сурап атат. Biz Mert'e pazarda biriyle Mert kişi şu olur. Бұл сауан үйді да көрсетіп қойын. Көңіздер сауан үйді көп сұранып атасыздар. Қаншаны туған үй еміш ол? 3-ті туған үй екен. Желіндері дағы өте чоң екен. Бағасы 65 000 сом. Сұрашып аттыр. Үшті туған үй екен. Туғанына қанша 7 күн болды еспе? 1 жұма болды тұр. Торпағында көрсете кетез. Еркек бұрғашу торпағы? Еркек. Мына 7 күндік еркек торпағы менен екен. Бұл Қашқар Қыштақ мал базарына сауан ойлар, жақсы сауан ойлар кіреді екен. Россиядан келген ала ойдың бағасы 130 000 сом деп, мына Қашқар Қыштақ мал базарында тұрышат. 130 yaptı mı? Sütlü uylardan mı bu? Sütlü uylardan eкен. Mına torpağında görseteli. Uşul qancha aylık torpaq? 5 günlük. Bir cumalık. Bir cumalık. 5 günlük torpaq ekan. Qaçın öz balası. Qaç torpağım menen. 130 000. Qanchanchi balası ekan o'zi? Ikinchi torpağım menen. Görüңүздөр. Желиндерinde көрсете кетели. Андай чоң, өтө жакшы породадагы үй экен. Bunu acını giderken gelmişler ya. Породасы башка. Tokoyla hoşmaydı. Токол үйдү да көрсөтүп коелу. 50 000 сом кеми бар экен. Канчаны туган үй эми? 4-чү торпак менен эркек бургачыбы? Эркек торпак менен экен. Бул үйдөгү 75 000 сом кеми бар дейт. Өтө чоң үй экен бул дагы. Жакшы породадагы үй. Торпагы менен. Желинин да желинди үй экен. Торпагы канча демелик торпагы? Торпагы 3 күндүк торпагы дейт.
Şüttüler YouTube'a çağırıp getirelim. Qanchani tug'ani? Qanchani tug'an? 4 tug'an uy ekan, sog'ani. Bunu YouTube'a çıkarasın ben. Mına Qashqar qishloq mol bozoridan negizden mına yaxshi sog'an uylar ko'p chiqadi ekan. Sog'an uy izlesangizlar, kelingizlar shu bozorga. Bu qara sog'an uyni da ko'rsata keteli. Qanchani tug'an uy ham bu? 4 tug'dir. 4 tug'an uy ekan. Bag'asi qanchada o'tasiz ham shuga? Bag'asi 70 ming so'm kemi bor. Jelini yaxshi. Mana ushul son cho'ng uy ekan, o'ta cho'ng uy ekan. Ushul uy bavolta tuchurda. 82 ming so'm chat tuchurda. 82 ming so'mga bermay turishadi. Ko'ringizlar, o'ta cho'ng. Yaxshi parodadagi sog'an uy ekan. Ha, 5 ta tug'an uy ekan o'zi. Bunday jazg'a munajinlarni izlayotgan bo'lsangizlar, shularni uchovini 65 ming so'm so'rashyaptir. Hem bozor qancha qilib o'tadi bularda? 59. Uchovini 59 ming so'mga sotilyaptir. 59 ming so'mga sotilyaptir eskerta ketamiz. Mana bozor bunday chila. Bu bozorda ishga tayda. Bu torpoqtorda ko'rsatib qo'yaylik. 18 ming so'm bu shular. 18 ming so'm. Narxingizcha? 20 kam. 18 ming so'm, 20 ming so'm keyim bor. Torpoqtor ekan. Urg'och torpoqtor. Bu serkeleri daha ko'rsata ketaylik. Chekidan 10 ming so'mdan bular. 10 ming so'mdan ekan bular. Parodasi qanday bularning? Ne? O'zgacha. Serkeler ekan. To'qol. 10 ming so'mdan deb turishadi bozorda. Bozor ham qanchadan qilib atadi? 8600'den verdi. 8600'dan çekeden 8600 so'mdan satmadık deydi eskerta ketamiz. Bu echkini daha ko'rsatib qo'ying. Qancha ham shunun bahsi? 7 ming. 7 ming ekan. 7 ming so'm deyapti. Parodasi yaxshi ekan. Yo'q, Angorka. Angor parodasındagi echki ekan. Bu qo'chqorlarda alınıptır. Qo'zi qo'chqorlar 6 ming so'mdan alınıptır şu qo'chqorlar. Baqqani ham bular, Baqqani alışıptır. Bu süt bag'itindagi echkilarni ko'p so'rab o'tasizlar. Tashkentskiy paroda deb qo'yat ekan buni. Buna enesi, balasi bilan qancha dedingiz? 12 ming. 12 ming so'm so'rashyapti. Hem bular qancha litr süt beradi? 1,5 dedi. 1,5 litr gününe. 1,5 2 litr süt. 1,5-2 litrgacha süt beradi ekan bular. Yaxshi boqsa 2 litr. Uloq bo'lsa, uloq rossiyskiy parodadagi deydi buni. Buning bahsi qancha ham? 4,5 Bu 4500 so'm ekan. Bundagi süt bag'itindagi uloq. Narxi o'chaymi? Ol o'zingizdan nima? Onun qancha ham bahsi? 4,5 Özünde parodadagi echkilar ol 4500 so'm. Biznikilar biraz arzon turadi ekanda boshqa parodalarga qaraganda. Bu prostoy echkida buni. Prostoy. Qashaki echki. Süt beradigan o qimmat turadi. Bu qo'chqorlarda ko'rsatib ketaylik. Quyruqli qo'chqorlar ekan, bunday juni qirqilgan. Ikkovini 35 ming so'm so'rashyapti. Qancha tish qo'chqorlar ham bular? 5 yashar. 5 yashar qo'chqorlar ekan. Beri ham ko'p oldi. Ikkovi 35 ming so'm. Bu qo'zilarda ko'rsatib qo'yaylik. Urg'ochi qo'zilar ekan. Qanchadan da o'tasiz ham shularda? 3 dan o'tam. 3 dan. Qanchadan so'rab o'tadi bozor?
2600, 2700. 2500, 2700'ge çeyin sırашıp attır. Özü 3000 sondan dep durat eken. Erkek kozularda görsetek eteli. Kançadan da otar sen? Çekedegisi kança? Erkek kozuların bağları. Kança? Bağları 5000 sondan eken şu kozuların. Bu urgaç koyular eken. Gisar. Tacikistan'dan alıp geliniptir. Çoğun koyular eken. Hem kançadan da otasınlar şuların bağlarını? 20 lira. Bağısı 20 bin somdan eken bunday. Urgaççı koyular. Tacikistan'dan alıp geliniptir. Gisar parodasında. Uşul sağını da alışıptır. 76 bin somga alınıptır şu torpağı menen.